تماشاوان هجا دنباش ام به برنامه کرد ویزیون ج واشنگتنی ج استودیو دنگ امریکا دیسا به ورنه کرد ویزیون و هفته ده راپورتین ج کردستان و امریکا و هر وها هپی ونگ تایپ جهه کو اما جواره پیشکش بکن بینرین دلال دنباش بریار امریکا یا جمعداندنا خدمت ویزیان به ترکیه را بو سدما عاجزبون عالی ترکیه او دستلادار نوی ولاتی به دنگک بلند نرازبون خانی سر زمان هر وها عالی ترکیه جه بریار جمعداندنا خدمت ویزیان به امریکا را دو بریار امریکا یا جمعداندنا خدمت ویزیان لترکیه دنابر هر دو عالیان ده بوی سدما آلوزیه و کسین جبر ویزا سردان بالیوسخانه امریکا کری دزوال جوید جدابونه امریکا بکم و پسمام مل امریکایا لیش بروی بریارا قنصل خانه پلانا من تک چو سرکومر ترکیه رجب طایب اردوغان ده سردان خواه سربیستانه ده پرسن روزنامه‌وانان یه de درباره ویکه ده برسواند. Bu sorunu biz başlatmadık. نه ما اف پرسگیری درخست سوجدار و پرسگیری امریکایه ده درباره وی که دا دستلاتدارین امریکی تو دانستاندن لگل وزارت میا دروا پیک نانین اگر اف بریارا بالیوز امریکا به و دمه تشنینه که ام لگل امریکا باخذن اگر اف بریار یاوی بالوزی به دوی امریکا یک دقیقی ویلی جهوی نهیله دوی او جیرا بیجن که دستلات داتا که تو تکلین امریکا و ترکیه تک ببی اگر بالیوزی ما وی که بکه ام ناهلن او یک دمجمیر جی لسر کاری خواب بمینه. پشتی بریار امریکا دولت ترکیه جه بریار جمعداندنا خدمت ویزیان به امریکا را دا. بردف که وزارت درو امریکا لسر بریار امریکا را داخویان کوشان. او گوت اف بریار نبتنه بریار بالیوز امریکیه. I'm not sure exactly what the Turkish government's motives were. از نگلک بش راستم که ترکیه دخوازت چه بکه؟ گریارین ترکیه ام خیال شکستی گرینه. هفکاری اولکاری لگل اندامکی ناتوی جمره گلک گرینگه. دما ترکیه دست به بنچاف کرنه گر وی دمی ما اف بریاردان. بالیوز امریکا یه انکارجه داخویانیک ده درباره بریار جمعداندنا خدمت ویزان دوشان. او دبیجه سدم و بریار بنچاف کرنه کارمند که وانه. او هر وها وی دازانی کو دولت ترکیه دستور ناد پارزر وان سردان وی کسی بکه. سرک وزیر ترکیه بینالی یلدرمجه لسر وی که د جوینا پارتی خود آخافتنک بکنی و دبیجه دو اف پرزگرک به چاره سر کرن. Bu devletler müttefik ülkeler ise اگر دولتین هاوالبندین یک جبر هنک تشتان هاوالاتین هاودین جزا بکن اف نباشه. اف یک لامریکا نایی و آلیکاریا چاره سریا چه پرسانجی ناکه. شیروکار سیاسی احمد قاسم خان جده بیجه اردوان ت چاره تنه بکو و بریار نده. بریار امریکا یا جمعداندن خدمت ویزایان جبو هاوالبندکی تشتکی گلک نباش او گرانه. پرسان ها هر پیش زکه و اوکو گل اف پرزگیرکن خدمت ویزیان یه تکیلین هر دو آلیان یک کیجان آسته و ببه و او یک هین ندیاره. پشتی که امریکای خدمت ویزا ترکیه سکیناند انقره به همان آوایی برسیودن واشنگتن دا. لب آلوزی باندور نیینی لسر آبوری ترکیه دیگه. این پاسپورت بیجین که امریکا به سکیناندر داینا ویزا ترکیه هفربند خوی ناتوی دانه یا کلک ایران و کره باکور. بریار امریکا جبور راگرتنا ویزا لترکیه پشتی گرتنا کارمنده که بالیوسخانه امریکی لإستانبوله فرقخانه اتاتورک یا نفنتوی صار کریا. ولاتین ترک لبربون سردان امریکا بکن بهیوی بونه. Evet, gidiyoruz şimdi. بله امین ها و گرن گلو ام کتن خماوه بله مسافرک دی گوت لدمک زو ویزاوی وی پوش ببه و او هیوی دیکه هر دو ولات زو جداهین خود چاره سر بکن لگل کس لجادن انکره بتنی گازنده دخنستوی واشنطن. امریکا yanlış yap. امریکا کارکی خراب کرد ولات ما اندام ناتوی و دوسته لیوان کارکی خراب کرد به راگرتنا ویزا. دگل هیزا کاریا خورتن پروردکری آبوری ترکیه لده سالین بوری سی برانبر بویا. داخوازا زیده جبر همین امریکی را هر هیا. و بازرگانیا دنیفبر هر دو ولاتان ده دگه تا 20 میلیارد دلاران. لی پیشهاتن داوی هنک جوه گشا کرنی رادوستینا. Piyasada zaten bir rahatsızlık. دو دلی ده بازار ده هبو بری وی پیوندین ما به المانیا را خراب ببون اف جا اوه بسر دهات اوه در بکادی بو ترز اوه ترک و در بمینه بتر 1000 کمپانین امریکی اوفیس لترکیه هنا
ئەو ناڤەن دێن سەرەکەیەن بازارن مەزنترن لە ئەوروپا. گەنۆلتوول بەڕێڤەبەرە ناڤەندا لێ کۆلینên Tirkiyeyê لە بنیادی ڕۆژهەڵاتە ناوین لە واشنگتن. Ez bawer dikim biryara Amerîka dê karîgerî hebe li ser têgehiştina Ewropiyan li hember Tirkiyê. Bi wê manayê Tirkiye piştqayî me bi karsaziya rastevxwe ya biyanî. Lewma ev pêşhatek nexweş e ji karsazên biyanî re. û ev dê bi Sedem Erdogan hewla çareserkirina aloziyan digel Amerîka bide. Turizm û geştyarî 10 sedê ji dahatê giştiye Tirkiye. Kampanya firînên Tirkiye zerermend de herî mezin e. Heta niha 8 ji sedê ji bihayên wê hatiye xwarê. Referanduma Herêmê Kurdistanê bû sedema nîzîkbûna devleta Tirkiye û Iraqê û niha ew de hewildanên nûjenkirina xetekiya boriyên neftê de ne da ku bandorê li ser Herêmê Kurdistanê zîdetir bikin. Referanduma serxebûna Herêma Kurdistana Iraqê girjî û hevçûnên siyasî digel hikûmeta navendiya Iraqê li çendîn buwaran da digel xwe înan. Piştî ji karxistina firûkaxanên Herêma Kurdistanê û daxistina sinûran bi hevkariya Îranê û Tirkiye, Wizareta Petrola Iraqê ragihand hikûmeta Bexda wê hêleka kevin ya petrolê digel Tirkiye careka dî cuda ji hêla hikûmeta Herêmê bêxtekarî. Herçende bi cihkirina vê biryarê zehmete ji ber ku sinûrê Tirkiye li çi cihan nagehte deverên desaladariya hikûmeta Iraqê lê ev wa xuya dikit behreke ji zêdekirina tengejê û givaşê ku cêgirê serokê Iraqê bawer dikit ev pirseka navxwe ye û divê Iraqî çareser bikin. Ez bawer dikim divê kes ji welatên herêmê tevlî pirsên Iraqê nebe. Divê Iraq bi xwe danûstandiran bike û derfetên çareseriya aloziyan li gor destûrê heyî bike. Li gel baweriya bi yekgirtina Iraqeka federal û demokrat. Hikûmeta navendiya Iraqê dibêjit ew cizayan li ser xelkê Herêma Kurdistanê dananin. Lê biryarên hikûmetê bi kontrolkirina torên telefona, xuragirtina ve guhastina diravî digel bankên Herêmê û dadgehkirina her karmendekê beşdarî li referandûmê da kirî, li dawiyê wekû endamê Perlemanê Herêma Kurdistana Iraqê Zana Saîd dibêjit cizaye bi ser welatiyên Herêmê. Biryara qedexekirina ve guhastina diravî di navbera Bexda û Herêmê û qedexekirina hindek bankan li Herêma Kurdistanê wê bandorê bi ser bazirganiya Herêma Kurdistanê da bike. Aliyên siyasiyan Kurda bawer dikin pirsa referandûma serxebûna Herêma Kurdistanê ji Iraqê ji encama siyaseta hikûmeta Iraqê û ev alûziye biryên siyasî dikarin çareser bikin. Em wekû partiyên siyasî li Herêma Kurdistanê me daxwaz ji hikûmeta Iraqê kir, çi pêngavan nehavêjin ziyanê bigehînte xelkê ji ber ku ev nakokiyên siyasî di navbera her du aliyan dane. Tevî azadkirina piraniya deverên li bin kontrola komala çekdarên dewleta İslamiya Daişê lê hêşta gefên ewlehiyê dewam dikin. İhsan Şemerî mamostayê zanîngeha Bexda dibêjit lawaziya hevkariya leşkerê Iraqê û hêzên pêşmerge ji encama referandûmê ye. Bandora yekê nebûna hevkarî û hemahengiyê di nêvbera pêşmergeyê û leşkerê Iraqê de û herwesa pirsa referandûmê wê bandorê li ser hevkariya hevpeymaniya nifneteweyî digel Kurdan biketin û durustkirina astangan li pêş vegerandina koçberan. Piştî referandûma 25 meha borî Iraq kete di qonaxa kanî da. Şareza bawer dikin digel van helwîstên tund ji her du aliya ve lê derfetên çareseriya siyasî hene dor ji şer û tund û tîjiyan. Xalid Fettah, Dengê Amerîka. Niha jî nûçegehan me ya Amedê Xircan Farkên li stûdyo bi me re ye. Xece tu bi xeratî navenda Dengê Amerîka. Tu em zanin tu ji Barcelona hatî, ji Katalanya hatî. Te li Barcelona çi dît? Nêzik ve şopand demeke dîrokî bû. Me dixwast serî da hinek çavcerîn te derên te referanduma Katalanya bizanin. Belê referandum di wextê dema referanduma de ez li derbûm, çend roj piştî referandumê jî ez li derbûm. Bi rastî jî gelek ez karim bêjim ku li wê derê heyecanek mezin hebû ji ber ku dixwastin qedera Herêma xwe paşeroja xwe diyar bikin.
يعني اسكان بيجم كسين الويدري جزاروك حتى مازن كلك راي خصن كريبون هب دور رابون مثلا نافندواني دنگداني هبون جيكو تشن دنگي خودتن كوزاني حكومة مدريد حفتيك بري پۆلیسان شان بوو دەستا بوو سەر سندۆقا دەرتا بوو سەر پوسولەیە دەنگدانێ لێدی ساژی گەلک هەوگر و ئۆرگانیزە بوون بشێودا دچون جێ دەنگدانی ڕازان بە زارۆک و بکال و پیرە حتا سەری سبەی لە نەبشێکلێ بێژێت تونند و توژی تشتێکی بینێ باڵکەش بوو یعنی تونند و توژی تێبێک و پۆلیسên ئیسپانی بە ئاوایەکی حشک ڕق عێریشی خەپەشەندانە کاتالۆن دکرد ئەو بۆ ئاوایەکی گەلێک نەرم گەلۆ ئەو چاوە دەبە یعنی دەستپێکی دا ئەو ئەس دەکەم بێژم کو هەمی کاتالۆن نە پێی دۆزا و ئەمە ئیلا ببن سەرخوا بوون وان سەرخەتێکیدا ببوونیە و دەگوتن ئەو دەبێ مەسەلێدا مافێمەی دەموکراتیک تێبن پێکردن یعنی دەنگدان یعنی تێکۆشنا ساڵێن درێژ ئەو مافێکی مە بەدەست خستیە لێ حکومەتە کاتالۆنیا دەخوازێ بە تونند و توژیە بەهێزە پۆلیس و ئەسکەران بی مافێ مەش دەستمە بستینە مەسەلا گەلێکە سەر ئازاخبم ئێکو دەگوتن ئەمە دژی سەرخەبوونێ نەشی لێ دیساژی ئەمە هەرن ڕەفەراندومێ یعنی دوزانی کاتالۆنیا هەرێمەکە گەلێک دەوڵەمەند ئیسپانیایە و کەسێن وە دەرێژی خەمانینە ئیلە دەولەتەکە سەر بخوا ئەو زێدەتر لە سەد ڕەوشە ژیانان خۆشە لێ پرسکرێکیوان هەنە دەعالی حقوقیدا ناو دەولەتە یعنی حکوومەتە ئیسپانیایدا لێوان دەگۆ پرسکرێکە هەر مازن تو چاوە دەکاری مافێکی دەموکراتیک بەهێزە ئەسکەر و پۆلیسان بم پێ بکەیت دەردەوان خەمان ئەو بوولۆمە هەمیش بووی تایبەت بێ مافێخۆ بپارێزن ئەو ژ بووی مافێخۆ گەل و کەمتکارن سەرخوا ببنن بڤی ئەوەی دەهاتن با هەو یعنی پرسکرێک ده هەرەمە کوردستانی رەقە جدیدیە پرجاران و نها te Katalonya jidît her du herem jî referandum xwe pek anî her du herem jî doza serxabûna dikin di navbera gelê Katalonya û gelê Kurd de çi wek hevî yan jî çi cudayî hene di prosesa wan de te çi farq û cudahî dit yan jî tiştên hevbeş de dîtin پروسس یعنی دشو وکی سر مافی دموکراتیک هر دو گلت خواستند کام دولت آوا بکن یعنی جنا د چارچوبا دموکراسی ده هر دو گلجی خواستن ویتشته بینن زمان هر ما کردستان جو سابو کاتالونیا جو سابو لی فرق کهبو اسپانیا یعنی کاتالونیا اسپانیایه و کردستان جل روشلات ناوینه هلبت باندور و ریاکسیونی لدیجی هر دو آلیاشی امتکارم بیشتر کن نبه همان شوی بو یعنی امزانن دم رفراندوم داشت پشت رفراندوم کردستان داشتی چهار آلی لدیجی وان در کتن و آنا پوزیشنینگ گلک توند دست پید کرد آلی پولیتیکای دا لیل کاتالونیای تشتکی وساتنه جبر کو خلق الوی درشی ندوی خمید ابندگوتون کو ابدرا اروپایه هلبت بلکی سربخوا یجی دولتی که چه نبه لوقت چه بچه ام باور نکن که تون دو توجیه کیجی چه به یعنی در عالی شوی در عالی نزدیکونی داشتی مرو گلک فرق عالی آبادکاری عالی پلان پروژه او دبیشن در عالی او پشت خوب زنگینی خوب دولتمندی خوب اگریدن راستی یعنی بین حوجه داریم سر اسپانیا اینی نجبر که اسپانیا براستی جد بده 3-4 سال درناو کریزه که آبوریه ده و ام تشتكوش مراتج زيد سر ميجي حتى بإسبانيا بارا سر بشتامه كلا كاسي وساد بيشن ليه طيبات نفشين مزن دخواصن دولتك سر بخاد جوانا دا او ابن تقران او ناخوصن يعني بالدولة بلا ما في منين بن بيكرن ليه ام دخواصن ام اسبانيش داخفن ليه بالدكشن سر ديروكا خو چونكي حتى دمكي الهريم وان جي زماني وان قد خبو جبو انا تشتكي بوي روشتنا ليه مادام اگر سر خو بومبو ربي هيلن قال كاتالوني بيعبدن كورد لكاتالونيا چه قصدين ناسين تو وكي روج دبان دما تو چی وداره دما تگو از کردم بچه آوایی حتی هاتی پیش بازی کردن یعنی گله کورد ناسين يعني بچه آوایی ت زانين لكاتالونيا يعني اوجي روجنامه‌وانی وان سیاستوانی وان انجی کسین خونده ایکو های ماش دنیای هنه کردان آسکن لی ایکو از برجیانا روزانه دنا کار کردن خواندوان پرزیده های جنین لی حتی کینگه از بریا رفراندوم جسر شر سوریه تایبت لهریم روجاوا او هایش کرده بونه کوبانی مثلا کوبانی دا اجبر کو اندیچه بیا کو داعش روی دنیا هر کس زانه و لوی داره چه قومه کسین یه پشه و خلقین روجاوای کردستانی او جبوان دست بکیه
ايكل سري وهور بنا مثلا وهبون نافند هبون جبوي بشتبانيا كردان پلتفرم هبون جوان هبون چند کس از لون راست هاتم کردی هندبون هول دادن که کردی خوب پیش بخن لی رفراندوم راستیش بیا کنه خکش بوانش برکود ناف هفته کیت اتشی یعنی یک 25 مهدا یک شدیه که مهدا دگوتن یعنی اوی مافی مهدا دموکراتیک امجی گلن کرد جی یعنی قدره کرد و کاتالونا کتیر ناف هبدو جبرت امپاتی داتانی جبروی یعنی حس کردن کی واجد شی بوش بکردی مثلا اسکارم بهشم مدگو از کردم اجش ترکیه تیم گلک آلیکاری تکرن وقتی صندوق و شرطی بون ادنگدانی آدگو مادام تو کردی وره کرم که ام نشان بدن دهیشتن یعنی جیه کنه دهیشتن کسب کونه جیه دنگدانی نشان دادن پرسکریکترین خاصن آلیکاری نشان یعنی آلیکاری بو یعنی لسر مثلا رفراندومی تایبت اسکارم بهشم کو هنگ علاقه وانش بکودا زیاده ام جیب جنزیک و هر دو هرام ادی شوپینن گلک سپاس خدیجان او جوابدارین ته پر سپاس اجی سپاس کم او راپورتا میجی لسر کچا جوان دیجله دلیه کو 2 سال بری د پاقینا میتینگا اشتیه ده لانقره جیان اخوا خندا کربو دیجله وک هزاران کسن لقاده بودا خازا اشتیه درکتو بو کولانان لبومبه کو لبدره هاتو بو پاقاندن داویل جیانا دیجله و گله کسن دین آنی بو بابه دیجله دی بیجه کو بیرن ایوان هین پرزندینه و پیشتی دیجله جیانا وان تجاری نبویه وک بری دیجله دلی هی 17 سالی بو و جبو داخواز آشتیه ده جوتمه 2015 ده بری خدا بوگارا انقره و لور به اریشه که بومبی هاتو بو کشتن. دیجله لدردور خواه گلک داتن حس کرن هوار و هاگری وی هر تم لگروی بون. لگور تمنی خواه بچوک کچه که زانیار بو. لهر دره ستران و هلبستان دگوت کناوی تم لسر هر دو لیوین وی بو. دیجله روژه کدچه انقره دبیجه امتن و آشتی تین انقره و لور دبه کفوکا آشتیه. دیجله و باوی خواه ده همان روژه ده دچن انقره لی باوی وی جنازه کچا خواه ودگرین استنبوله. باوی دیجله که او جی روژه تاقین چوبو میتینگه دبیجه چوی نامه جبو آشتیه بو و ام هاتن کشتن. او دبیجه 2 ساله که مالا مخرایه امی تجاری وکی بری نبن. ام جبونی آشتی و آزادی و مافی مروفا دخوازی مروفا ام جبونی وکی ام چون انقره يعني ام نبتني بحزارة جحمو هيلي ولات كسات بو يعني اجل ويدري بو دما تقانن چي بو بالصدا كس بريندارو ويجيانا خب دست دابون هبون دوي قاددا لبلي دولت هاتبول سروان غاز و بومبا و فشيكي خو جوبي خو دعم بلاندا صدو يك كسيد نافوان دا دحب زارو كبون يك وان هر دو زاروكا يك ديجله بو 17 سالي بو الجورا قانون مدني هي زاروك داتا حسابي وشخيني ديجلي زاروك ديجي ابو دحب زاروك لويدري شي ما بربو ويدري وجدانا ما بربو ويدري و اف ولاتي اني حوجي اشيتي بو ابي مرحزه ما بربو ويدري خوشکا دیجله بلچیم قال دیجله دکه و دبیجه دیجله لگور تمنی خواه مزنتر بو خیالین وی مزن بون و تم آشتی دخواستن. Dicle 17 yaşında olmasına rağmen Dicle 17 sali bu. Keseka bargram bu. Tegişti bu. Eskarım bejim ku jineka biçuk bu. Keseka fanber bu. Bu akıl bu. Hevlde da jher tiştefem bike u xalatiyan durust bike. Xoşkamaya her biçuk dicle bu. Ya bişen u ruken bu u her kef xoş bu. Her stranan da got. Xwedî enerjiyek bû û enerjiya wê bandora xwe li kesan dikir. Di deyê cotmeya 2015 de li ber gara Enqerê tevgerên kedê xwestin mîtînga aştiyê pêk bînin. Ew roj bi êrişeke bombeyî 202 kes hatin kuştin, bi sedan kes jî birîndar bûn. Dicle Delî jî yek ciwan bû ku hê 17 salî bû tenê kena wê û xeyalên wê ma. Sozan Yaşar,
دنگ امریکا استانبول. هزا داعش للرقة و دردرو روش بروش پتر تگودچه و نهاد چگدارن داعش حول ددن کو براون لبل ریا واحد یا گرتن و چگیهان دنگ امریکا لسر وی که اف راپورت آماده کریه. پشتی شکستنا لشکری و آلوزیا آبوری داعش نما دکاره موچه چگدارین خواه بده و او یک سدمک سرکه یگو اندامن وی و بتایبت این هرمی لریاره وی بگره. اکرم صالح روز نماوانکی میدانیه جروج آوا تبیجه گو داعشی مورالین وی پرکتینه و چگدارین هرمی درون و هن ینگو شردکن جی بیانینه. بدهان ام کاریم بیشن بصدان جی روز بروز چقدارین داعشی هر گوهزین سوریا دموکرات بپیشت کردن چقدارین داعشی هرمی ینگوش دوره سوریه نه قرادستی شروانات کن برواجی ویجی کسین هن بیانی ام دکارن بیشن اون ینگونها شردکن. هن جوان چقدارین هرمی او بخواه خبرین دار دکن تا گوش شر برون و قرادستی قصد دکن. میناوی چکداری گو نگاری بو پیش کمیری با آخوه جبر گو مالباتاوی دناوا داعش ده هین مایه و دبیجه گو بصدان میناوی هنه نریاره ویدگرن. او اندام داعشی گو رادستی خودرادستی شروان هزا سوریا ديمقراطيك و مجلس الاشکری یا دیرا زوری کرگو و اینها آنینه یعنی پر هیجانلی دیار دبه گو نگاری با آخوه جی لگوری دیار دبه گور اندام داعشی شروان نوی هیوی وندا کرنه و لریاره ویدگرن. لگوری هم پسپوران گو کتنا آلا و راگهاندنا داعشی سدمک سرکه جکتنا ویره. لبروواجی ویجی هندی منین گو د موبایل کشتین داعشی ده هاتنه دیتن راستیاوی دیار دیگه جی مسلمانانه. او راستین گو داعشی تخست و شیره نها دیار دبه مینا ویدی منی گو تیده سی اندام داعشی سرخوشن. لآلیه کدن هجمارک جه اندام داعشی ینگو خرادستی قصد کربون ده شری رقای ده ینگو دسازی ویده کار کربون و بجداری شر نببون جه آلیه قصد و هاتن بردان. او یکشت گو اندام هرمی ین داعشی لریاره وی بگرن و خرادستی قصد بکن. لگوری بسپوران رزگار کرنا موصل و رقای ویداوی لداعشی بینه لسوریای و عراقی. لی مترسیا ایریشین تکانه بطایبت لأوروپای را دیاوی بلندتر بویه. زانا عمر دنگ امریکا جنابچه دیرا زوری. زاننگه افرینه پیشیا 3 سالان هاتی با آواه کرن و به هفته دست به پروردهی خواه ایصال کرد. دوچگی هانا دنگ امریکا نوروز رش و سردان و زاننگه کرد و به خواندکار وی راحت با هف. به جوشه که مازن زاننگه افرینه سالا خویا خواندنه یا سیه دست بکر و در ین خواج بو پیشوازی کرنا 525 خواندکاران وکرن. ریفبری زاننگه هجی آماده کارین سالا نو بداوی کرنه چج آلیه لابراتور و هولن خواندنه یان ستافه وانا بیجیه. پشتی تجربه می 10 سالان هنک تشت مع خواستنم دزانینگاه و خدا پیش بخینم وکی نقاش که یاد کردن که ام فاکولته خوا هجمار وان زیاده بکن یا ام دا عالی کوالیتیا خواندن دا پیش کفتن نا چه بکن روبری زانینگاه گشت و بریاره گو گرک دا عالی کوالیتی دا هنکی پیش کفتن ورن چه کردن جبونا و یکیجی هی سال هنک لابراتوری نه مد زانینگاه خدا وا کردن. دکتر یوسف دیار کرد که زانینگاه افرینه بویا جه باوری خواندکاران و ایسال خواندکار جه کانتون کوبانه و شهباجی هنه. زانینگاه افرینه دا آلیه پرورده دا جدیتی که وی مزن هیا و کدی که مزن جبوی وی دده. جبوی ما مستیان اما هر انسانی که کرد هر ولاد پاریزی که کردی دا آستا دکترا دا یا دا آستا ماستر دا خازن سری زانینگاه افرینه بده و اف در فتا دیروکی ایرو گجبوی جوان ما هاتی چه کرن لسر آخر و جاوای کرستانی دا جیرا ببن پشتگر و وی تجربه ام به هفر مزن بکن. جالی خوا خانده کارن زانینگه هکو دست بخاندنا سالانو کرنه کیف خاشی و شانازی خودین زمان. راستی یعنی هم زمانی خود خینن زمان خوشم کیف خوشن هم ده زانینگه افرین داد خینن هم پیوین نوبه علما و یعنی خیر جمع رو داریم ان شاء الله هم پیش کردن یعنی تختر جعفرین دارن یعنی پیوین انه هیچ به چتر ترجیح به. خواندکار دبیجن کو زانینگه افرینه بوی در فتک جوان را
تا فێربوونا خویا بلند بدومینن. وكو بعد اتصال السي امساد كان عددي طلاب بردبه فروع جيورو وخاصه ادب كردي واعلام ادب كردي بما انه هذا مرحله كي بعد تيدا او بنا يعني ادب كردي كجامعه بابي ككليه هذا اي اكيد روج افادا يعني لغتي كردي وانا بسرد كابه هێژایی گوتنەیە کوڕێ ڤەبەریە خۆ سەر زانینگەها ئەفرینێ وەکە یەکەم زانینگە لە ڕۆژ ئاوا ساڵا 2015 دەڤەکریە. زانینگەه بە هەر 6 فەکولتەین خۆ پزیشکی، ئەندزیاریە کەهرومیکەنیک، ئەندزیاریە چاندنی، ئابووری، وێژەیە کوردی و ڕاگەهاندن بووە ناوگین ji بۆ سەدان خوێندەکار فێربوونا خۆیا بلند بدومینن. پشتی کۆ کریزا سووری ئەو ژێ بێپارهێشتن. نەوروز ڕەشۆ دەنگی ئەمریکا ئەفرین. نشترگیری ده بدیتینا نخوشی پنجشیر ده و چوانیا بلابونا بده رولک گرینگ دریزه. ده دمک نزدیک ده شونا کل بنده انجام لابراتواران بمینن نشترگران بکاربن به علاوه که بک پنیز هبونا تیموران ده همان دمه ده ببینه. گورلی کولینرن لزاننگه تکساس آستین آمیرک ناوی خوا پینوسا ماس بکته دکاره ده 10 چرکیان دا پنجشیر آشکره بکه ده لاش مروف ده. هند قوناغ سرطاییه دا پینوس دکاره شانه ین ساغلم ین پنجشیر جهف درخه بهوربینی نودوشش جسدی. قلما مسبک آمیرک آرامه. گو مروف دکاره به دست خود بکار بینه. جبو تقیقرنا اندام کلاش جبو آلیکاری تختور ده شیروین ویده. اودایا برینسازیه ده پشتی کوکنیره که پنجشیر جلاش ده درخستن سر قلم یه پلاستیک لجه و ده دانین و کپسک تایبت دلوپن آوه برده ده. بوريه كيكو دلوبين آوا سري قلمي كنترول دكا وي دميدا أو دلوبا آوي ودقر ماكينة ما سبكتروميتر دريا بوريه كي دندا أو آگاهي دين شروع وكرن پشتی شیروین لزگین گوتن نورمال یان پنجشیر دردکوه لسر اکران کمپیوتر یکسر پشتی چند چرکیان. دلوپن آوه وان پرچایان کم دکن کنیشان تایبتن بهتری جوره که پنجشیره چه دکن. آمیر پنجمورن وان پرچایان ده بر صدان نمونه نورمال و ین پنجشیره. ام نها دگارین وان آگهیان دناف بینا 6 گلیلکو 2 هفتهان پیدا کن. لی با آریکاریا قلما مسبک ام دگارین وان 10 چرکیان دا درخن. جبر وی اف قلم پیشکتنک گرینگه. اف تیما کار دکه جبو دابین کرنا و تکنولوژی که دکاره به میلیون جیانان بپاریزه. هنرمندک چینی پیشنگهک بچرای لباجر پنسیلوانیا دارخست و هنروی گلک بالا خرکن هرمه کشاند. انگها بالکشی یافت نروجران جعالی هنرمند چینی کای گیوکیان باجار فیلادلفیا لی ولایتا پنسیلوانیا خملاند و رونی کرد. او پر خوشکند به شویده. اب پیشنگه دلی باجر دبو جبو 100 سالیا وی باجاری. گوجه 27 عربین به بایسیکل و 1000 چرین رنگارنگ پیکات. ماج خلکی پرسی ماگل و اف هنره او دلوه بله او هنره که پر تایبته. اب پیشنگه گلکی تایبته نوک هنرا دموزخانه دیه او لدرویه و جبو سوار کرن و دیتنیه. پیشنگه گلک میوان آنین باجیر و بالا وان پرکشاند. هندک جوران چرایه هنه از یاریا دیگل دکم و بزاروکاتیام وگره داینه. تشتکی سیره بو گلک کسان گو به آوائه کی جوان و هنری تشتین زاروکتی برونیا چران هاتبون آفراندن. هنک جوان کفنه شوپن، هنک جی تشتین اسمانینه، پاندا و ستیرک و سوشی. هنرمند چینی ناسکری کای گویوکیان ل امریکا دجی هر دم به برهم و بیروکین نو خوشانی خلکی دده. خلق جنجادن جدا لویره کم دبن لدما سواربونا ترایسکل به هفرا دا آخبن و هست خود یار دکن اوه بگشتی نقشا وی کاریه وکو چریسکن آگری. وی جاری پروژاوی تایبت بو گو خواست تماشوانا بکه بشک جه برهمین خواه و هروسا جی کلانه وی باجاری بخملینه برونیا هنری. تماشاوان دلال ابو کرد بزیون و هفته که مجوره پیشکش کرد. ام به هفینه کو برنامه بید دلیو بو.
حتی جالگدن بمرن خیلی خوشیده دم باش. خیلی خوشیده دم باش.